Ah, Wak kudeta RT ko lah. mangga di kudeta ya. Kalau ndak mau bagi emang kudeta ni pindah ni. Dia suara terasuy den mah. Yang terasu ni ang dia. Hah? Yang terasu ngece lah. Dah ada gunung RT di kampung awak tu. RT tu kancang kaiku ah. Ali tahu ang mama ko kudeta ya. Dan lah siap-siap lo mah barang-barang tu lah dimukui ni kan pindah lah. Kamu pindah? Tulupan ya dia. Kok pindah lo. Yo nak. Tu sama jindak so pindah tu. Ah, awak bujuk. Tu tanya ke bujuk tu. Bang Ucok ni sama pilih je ya. Bang pakak. Hah? Tu Ucok ah.